Europe wants to be the first climate-neutral continent in the world. Even though the finish line is 30 years away, the race starts now. The 2020s is the make or break decade. And that's why Europe has committed to reduce our emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels. We must guide our societies to a cleaner and healthier future. This transition will affect our daily lives, from the cars we drive, from the houses we live in, from the jobs we will have in the future. I'm confident that we can make it if we do two things. If we set ourselves a sound direction and stand together as a continent in mastering the challenge. We are building a model for a clean economy that is also a prosperous economy, and both is doable. Lepo pozdravljeni obiskovalci in udeleženci tako v živo kot prek spleta na današnjem pravzaprav edinstvenem dogodku z naslovom Kako bomo uresničili Evropski zeleni dogovor. Naša sogovornika bosta Evropska komisarka za energijo, gospa Kadri Simson, in pa državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, gospod Blaž Košorok. Vaša moderatorka sem Alenka Lena Klopčič, direktorica in urednica video vsebin na Energetiki.net, vodilnem energetskem portalu v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. No, današnji dogodek je del konference o prihodnosti Evrope, s katere mnenja in predloge bodo organizatorji zbrali in objavili na osrednji spletni strani konference. Kot rečeno, dogodek poteka v živo in prek spleta, pri čemer naj za spletne udeležence povem, da lahko v vaših aplikacijah, bodisi prek Zooma, bodisi prek Facebooka, izkoristite tudi možnost postavljanja vprašanj našima sogovornikoma. Vaše vprašanja pa bom jaz skušala vključiti v razpravo tekom dogodka oziroma v teku. In če bo morda kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno, bomo skušali odgovor zagotoviti po dogodku. Naj povem še, da dogodek se snema, posnetek pa bo na voljo in bo objavljen na YouTube kanalu predstavništva Evropske komisije, na voljo pa bo tudi na Facebooku kasneje. In pa, da spodbudimo to dvosmerno komunikacijo, bi vam za začetek zastavili anketno vprašanje, spoštovani udeleženci, zopet tako spletni kot v dvorani. In sicer vas prosimo, če lahko prek Facebooka oziroma Zooma odgovorite na naše anketno vprašanje, ki se glasi pravzaprav tako, kot veli naslov našega dogodka, kako bomo uresničili Evropski zeleni dogovor. Bo to s povečanjem energetske učinkovitosti, bo to z dvigom deleža obnovljivih virov energije, bo to s kombinacijo dviga obojega ali kako drugače. Skratka, prosimo vas, dragi udeleženci, za vaše odgovore, kako bomo uresničili Evropski zeleni dogovor. Sedaj pa k uvodnemu pozdravu lepo vabim gospo Majo Krajnik, podžupanjo Trbovelj. Izvolite. Cenjeni gostje, iskreno dobrodošli v Trbovljah. Med nami najprej bi želela pozdraviti Evropsko komisarko za energijo, cenjeno gospo Kadri Simson. Državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, gospoda Blaža Košoroka. Vse prisotne župane, podžupane, direktorje občinskih uprav, sosednjih občin, izvršnega direktorja Devesofta, gospoda Andreja Orožna, direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje, gospoda Janija Medveška, direktorico Zasavske gospodarske zbornice, gospod Jašo Polc,
generalnega direktorja Steklarne Hrastnik, gospoda Petra Časa. In vse ostale cenjene goste, ki ste danes z nami in tudi tiste, ki nas spremljate preko spleta. Evropska komisija je v poročilu o Sloveniji 2020 prvič omenila tudi prestrukturiranje Zasavja kot premogovne regije. Zato bi se na tem mestu želela zahvaliti Evropski komisiji za prizadevanje pri pripravi Evropskega zelenega dogovora, ki vključuje novo in trajnostno strategijo za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, izboljšati zdravje in kakovost življenja ljudi ter poskrbeti za ohranitev našega življenjskega okolja. Vključitev Zasavja v omenjeno poročilo je še en dokaz, da Zasavje potrebuje podporo za gospodarsko in socialno prestrukturiranje, saj se še vedno spopada s težavami zaradi opustitve rudarske dejavnosti. Vidne so neurejene rudniške površine, posedanje tal, odlagališča in podobno. Potem pa je tu še problem zaposlovanja delovne sile, ki je ostala brez zaposlitve, zdravje teh ljudi in ostali izzivi, ki čakajo, da jih rešimo. Več kot 200-letno pridobivanje premoga v Zasavju je izoblikovalo prostor, ki ga v sedanjem času povzemamo kot rudarska tradicija. Premog, od katerega so živele generacije ter se razvijale ostale gospodarske dejavnosti, je postal zgodovina. Pa vendar je potrebno pozitivna izročila preteklosti prenesti v prihodnost ter prednostno ustvariti nove pogoje, da bi se lahko zgradilo nove temelje gospodarstva. V občini Trbovlje želimo z ustvarjanjem novih zelenih delovnih mest s podporo gospodarstvu, mikropodjetjem ter podporo podjetjem, ki se za svoj preboj na trg še borijo, ustvariti še ugodnejše pogoje za rast in razvoj v prihodnjih letih. V sklopu sklada za pravičen prehod bi na rudniškem območju Lakonce, ki se razprostira na več kot 160 tisoč kvadratnih metrih površine, revitalizirali in pripravili za namene gospodarske rabe. V naslednjih letih bi zgradili nove greenfield tovarne po standardu 4.0 tehnologije. Naslednji velik projekt, ki bo luč sveta ogledal že v prihodnjem letu, pa je zagotovo zasavski podjetniški inkubator, katerega izgradnja ravnokar poteka ob stavbi, v kateri se sedaj nahajamo in je sofinanciran iz Evropskega sklada ter državnih sredstev. Za Zasavje je ključnega pomena, da se bodo sredstva Evropskega sklada za pravično tranzicijo lahko uporabila za podporo prestrukturiranju premogovnih regij in nadaljnjo uporabo premogovnih območij. Na takšen način se bomo zasavske občine lažje soočile z izzivi današnjega časa, ki pa hkrati pomenijo tudi priložnost za oblikovanje novega gospodarskega okvirja. Veseli smo, da sta v Sloveniji kot premogovni regiji prepoznani dve regiji, poleg Zasavja tudi Šaleška dolina. A hkrati je potrebno zavedanje, da nam je sicer skupno rudarjenje, vendar medtem, ko imajo v Šaleški dolini še delujoč rudnik, pa smo v Zasavju v povsem drugačni situaciji. Saj so jame že zaprte in prav zaradi tega so za nas sredstva za prestrukturiranje še toliko bolj pomembna. Zato nimamo več časa čakati, zavlačevati, saj so nova delovna mesta ključna in bi takšen sklad za pravičen prehod potrebovali že pred nekaj leti. Zato tudi upamo, da bodo prvi razpisi objavljeni že v prihodnjem letu in da morebitna nedorečenost končanja izkopavanja premoga v Sloveniji ne bo Zasavja potegnila v vrtinec zamudnih postopkov, dolgotrajnega odločanja in politike. Razpise in programe tega sklada ne moremo več čakati, saj imamo pripravljene realne gospodarske projekte, s katerimi bi regija zaživela in ponudila povsem nove vsebine. V gospodarstvu nimajo časa predolgo čakati, saj se je potrebno hitro odzivati na gospodarsko situacijo v svetu in biti konkurenčen. Zaradi tega verjamemo, da bo program za prestrukturiranje premogovnih regij s prvimi razpisi zaživel že prihodnje leto, tako kot je bilo v preteklosti že rečeno.
Z dogodkom, kakršen je danes, smo korak bližje učinkom prestrukturiranja sektorjev in zelenemu prehodu v naši regiji. Zato bi se še enkrat želela zahvaliti Evropski komisarki, Evropski komisiji ter s tem povezanimi mehanizmi, ki bodo uresničili skupni cilj. Nenazadnje, lahko tovrstne izzive odpravimo le s sodelovanjem na mednarodnem nivoju in naložbami, s katerimi razvijamo strokovno znanje in dobro prakso. Srečno vsem skupaj. Najlepša hvala, gospa Krajnik. Zdaj pa k besedi vabim še gospoda Andreja Orožna, izvršnega direktorja podjetja Devesoft, ki tudi stoji za podjetniškim pospeševalnikom Katapult, v katerem se nahajamo danes. Pozdravljeni, dobrodošli tudi v mojem imenu, posebno seveda zahvala gospe komisarki, da nas je obiskala. Kar se tiče Katapulta, nahajate se v pospeševalniku, ki ni povsem klasičen pospeševalnik. Tukaj pomagamo startupom in seveda pri tem Devesoft kot uspešno podjetje nudi vso svojo infrastrukturo. Tako kot je povedala govornica pred menoj, se je tukaj dolga leta rudarilo, od leta 2000 pa se tudi Devesoft vključuje v tehnološko napredna podjetja, ki so zrasla na pogorišču po izgubi južnega trga. Danes Devesoft zaposluje 120 ljudi v Trbovljah, delamo z 72 državami, poslujemo v 72 državah sveta, in poskušamo sami in pa s sinergijami z drugimi podjetji v Evropi dati Evropi prednost na področju vesoljske in avtomobilske industrije pred drugimi državami. Kar se tiče pa samega sodelovanja z drugimi in z državo tudi v prihodnosti, pa bomo podjetniki že poskrbeli, da bomo ostali uspešni. Kar se tiče pa ostalega, si pa želimo, da bojo razvojni projekti ambiciozni, tako da bo na primer lahko lažje podpreti mlade nadobudne inženirje pri njihovem delu, ali pa mogoče, da bomo skupaj trboveljski dimnik termoelektrarne postavili v center slovenskega in evropskega turizma in pa mogoče za Savsko regijo tudi s tunelom priključili na avtocesto. Za danes pa upam, da se boste v naših prostorih in naši bližini dobro počutili in želim vam uspešno delo na današnjem dogodku. Hvala. Najlepša hvala tudi vam, gospod Orožen, da ste nas popeljali v ta osrednji del dogodka. Zdaj bi pa prosila gospo Kadri Simpson za začetek nekaj uvodnim mislim, pri čemer bi vas prosila, da se navežete na naslov današnjega dogodka, torej kako bomo res uresničili Evropski zeleni dogovor, pri čemer naj povem, da je na anketno vprašanje, se upravičujem, bom stopila malo bližje k odgovoru, odgovorilo je, ne vidi se koliko ljudi, ampak največji delež je odgovoril, da bomo to dosegli s kombinacijo dviga OVE in ure, nekje primerljivo pa je s povečanjem energetske učinkovitosti in deležem obnovljivih virov energije. Potem je pa še drugo, za kar pa ne vemo, kaj imajo ljudje v mislih, ampak mogoče je to lahko eno tako lepo izhodišče za vaše misli, gospa Simpson. Izvolite. Thank you, and good morning to everybody. Honorable State Secretary, honorable mayors, ladies and gentlemen, it's a privilege to meet with you in the same room, because for a year and a half I have had dozens of meetings, but mainly through virtual means. So I truly appreciate that we have this opportunity to meet in the same room, and of course my warmest greetings to all the followers who are online. Well, we watched the introductory video where President von der Leyen and Executive Vice President Frans Timmermans explained what is this, what is our major priority for this term in the office. This is Green Deal. And indeed, already 2 years ago, we committed to become first climate neutral continent by 2050.
we got commitment from all 27 member states. And now we can say that there are lots of regions globally who have made a similar commitment. So Europe showed the lead, but starting from Japan and following by United States, there are several big economic regions who have committed to do the same. 2050 is not the end date. It's a date when we will not emit more CO2 than we can then we can also store in our means, either in the environment or technological solutions. But to achieve this climate neutrality, we have to start already now. And we know that 75% of CO2 emissions that are emitted in European Union right now, they are connected with the way how we produce energy or consume energy. So energy sector has a big priority here. We have committed to do this big transformation in a just way. We know that every member state has a different starting position. And to become climate neutral, we have to take care of three biggest concerns. First of it is that every member state has different geographical locations. So member states, governments and parliaments can choose what their energy mix will look like, but they have to find a solution that doesn't emit CO2. Then, of course, we have to take care that the energy is affordable for our consumers, but also that competitiveness of our enterprises will be secured. In this regard, European Union with our funds can support the transition. We do see that better interconnections will deliver consumers better prices, and well-functioning regional electricity markets will also accommodate more renewables. And then, of course, there is a principle of security of supply. If you will phase out some capacities, then you need to have new alternatives. And even in a short period, for this time frame that we do have for our EU budget, this is 7-year-long period that we call multi-annual financial framework, we will have extraordinary firepower, financial firepower to support member states who are planning their investments. We have asked member states that at least 37% of recovery funds should be dedicated to climate-related actions. And I know that Slovenia will plan to invest even more to climate-related investments. Totally, Slovenia will have 1.8 billion euros from Next Generation EU and multi-annual financial framework. And with that, you can do a lot. You can support renewables. You can support households who are willing to improve their energy efficiency of the buildings, because if you consume less, then this is good for the environment, but it also means that your heating bills will be significantly smaller. And of course, we all know that there have been different EU funds available during previous financial frameworks, social fund, regional funds, but for us, it is very important that transition has to be just. And because of that, first time ever, we have introduced Just Transition Fund that is dedicated exactly to those regions which will be most affected by this transition out of coal and out of other fossil fuels, and replacing it with renewables. And in this regard, I'm truly appreciating this chance to exchange with you the views. What are your expectations and what are your, suggestions to the European Commission?
And if you do have specific questions to European Commission, then I'm here to do my best and give the answers. And to conclude, I also want to mention that I'm very well aware of those challenges of these kind of regions, because all the commissioners of the European Commission, they are coming from one member state. Well, we are representing the European Union as a whole, but we do have our background. And the country from where I'm coming, this country also has a very specific region who has been responsible for securing the energy supply for decades, and now they are, well, in transformation. So the challenges are unique in every member state, but at the same time, there are lots of previous experiences that you can from where you can learn your lessons, and you don't always have to invent new solutions if there have been successful examples already somewhere in our neighboring regions. Thank you. Najlepša hvala, gospa komisarka, za te uvodne misli in za pripravljenost na dialog. Thank you very much for this intro speech and readiness to have a dialogue. Gospod Košorok, zdaj bi pa prešla na vas in sicer bi vas prosila podobno, če se lahko navežete na naslov našega dogodka. In to tudi v luči skrbi za pravični prehod ter ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje energetske revščine in neenakosti. Z vidika Zasavja, kjer smo danes, in seveda tudi Šaleške doline, sta namreč posebej relevantna sklad za pravični prehod, ki bo financiral predvsem ukrepe za prekvalifikacije, razvoj podjetništva ter preusmerjanje v druge sektorje gospodarstva, in pa podnebni socialni sklad. Pa me zanima zdaj, kakšno je na tem mestu tudi stališče države do vseh potrebnih ukrepov, pa tudi prosim, če ste lahko čim bolj konkretni, kaj lahko ljudje v teh krajih pravzaprav pričakujejo. Tukaj se že navezujem na eno vprašanje, ki je bilo prek spleta postavljeno vnaprej. To ni bilo eno vprašanje. Spoštovana komisarka, dobrodošla v Sloveniji, župan, podžupani, dame in gospodje. Hvala lepa za povabilo organizatorjem, da sem lahko tukaj. Kako bomo uresničili Evropski zeleni dogovor? Tukaj manjka še par stvari. Kako, na kakšen način, časovna komponenta in koliko nas bo to stalo? Zdaj, energetika kot taka je pred izjemnimi izzivi. Slovenija vsaj ni bila zadnjih 40-50 let pred večjimi izzivi, kot je zdaj. Naš elektroenergetski sistem je robusten, je trajnostno naravnan, je dober, vendar je pred izzivi. To, kar ste v Zasavju storili, morajo storiti že v Šaleški dolini, to pa je izstop iz premoga. Država na nek način razume zeleni dogovor tudi skozi spremembo zakonodaje, da bo ta čim bolj pomagala uresničiti zeleni dogovor. Razumemo to kot nek izziv, ki vsaj to, kar se za časa leta in pol oziroma zadnjih 2 let dogaja, to pa je, da energetski zakon delimo na več različnih zakonov, da bomo učinkoviteje sledili vsem zahtevam tudi evropske zakonodaje. Ali lahko jezdimo na nekem valu sprememb? Kako in na kakšen način postati brezogljična celina, prvi biti na svetu? To je vrsta vprašanj, ki se jih zastavljamo. Ne samo v energetiki, kot veste, je tudi naše ministrstvo odgovorno za drugi del, ki prav tako povzroča večje emisije, to je transport. In mislim, da gresta te dve zadevi z roko v roki. Ne nazadnje, če se navežem pa zdaj morda na regijo, v kateri smo. Komisarka sama si je lahko ogledala transportne povezave, kako priti v Zasavje ali iz Zasavja. Brez tega si enostavno zelenega dogovora oziroma nasploh razvoja katerekoli regije težko predstavljamo.
Vprašali ste me o revščini. Ko sem govoril o kako, na kakšen način, pa predvsem koliko bo to finančno zneslo, se moramo povedati o tem. Ne želim, da bi zeleni, ali pa nihče si ne želi, da bi zeleni dogovor izvenel kot nekaj, kar bo vse skupaj stalo precej finančnih virov. Slednji so na razpolago. Komisarka jih je omenila kar nekaj, tudi podžupanja jih je omenila nekaj, to je eden izmed ključnih je načrt za odpornost in okrevanje, pri katerem smo bili bolj ambiciozni, kot od nas zahtevala Evropska komisija, 42,8% namenjamo zelenemu digitalnemu, oziroma predvsem zelenemu, namenjamo večjo energetsko učinkovitost, ki je ključnega pomena, to tudi skozi nov paket Fit for 55, skozi novo direktivo o energetski učinkovitosti Evropska komisija naslavlja, tega se zavedamo, to bomo izpolnili. Nadalje obnovljivih virih energije, nadalje o prenosu te energije, predvsem imam tukaj v mislih distribucijo električne energije in pa seveda o proizvodnih virih, predvsem o obnovljivih proizvodnih virih. Nihče ne bo izpuščen. To je ključ, ki ga naslavlja tudi Sklad za pravičen prehod, od katerega bo to območje oziroma ta regija bil kot del enega izmed dveh območnih načrtov, ki jih Slovenija umešča v strategijo za izstop iz premoga in pravičen prehod. Naša iskrena želja je, da ta regija, torej Zasavje, ne čaka predolgo o odločitvi za izstop iz premoga. Naša vlada si prizadeva, oziroma naše ministrstvo, da bi se ta izstop zgodil leta 2033. Menimo, da je to prava letnica za izstop iz premoga. Kot sem pomenil na začetku, čas je pa tista komponenta, ki jo v energetiki je zelo raztegljiv pojem. Veste, kaj pomeni umeščanje v prostor, to vi kot lokalna skupnost, predvsem pa kot župani veste, kaj pomeni na časovni premici uvrstiti en manjši energetski objekt v prostor, kaj šele nek večji nadomestni objekt ali pa obnovljive vire energije ali pa novo, recimo, ne vem, nov daljnovod. Tu nas čaka vrsto izzivov, ampak prepričan sem, da regija Zasavje, ne glede na to, da letnica morda ne bo pravočasno ali pa v primeru, da ne bi bila pravočasno določena, gremo z območnimi načrti naprej. To je nek splošen odgovor, ki smo ga strani Evropske komisije dobili in jaz mislim, da je prav. Vrsto načrtov imate, vrsto načrtov ste v območnem načrtu navedli, neki podjetnikov sedi danes v tej dvorani, DVSoft je, mislim, da ena izmed izjemno propulzivnih družb, Steklarna Hrastnik in podobno. Tako da jaz se tle, kar se tega tiče, kako bomo uresničili Evropski zeleni dogovor, ne bolim. Omenil sem, da ne bo nihče izpuščen in to je tisto, predvsem tista socialna komponenta, za katero si bomo še kako na našem ministrstvu in tudi, kar se tiče vlade, zelo prizadevali. Nekaj ste me pa še vprašali, sam se nisem zapomnil. Mislim, da ste se dotaknili vsega po malem, no? Ampak mogoče še kaj glede skladov, a je še kaj konkretnejšega lahko na tej točki Ne, tudi pri zapovedati? novi finančni perspektivi, pri večletnem finančnem načrtu, torej Evropski kohezijski sklad, leto 2021-2027 se vrsto projektov načrtuje, s pomenom ali pa s ključnim, kar se tiče energetske učinkovitosti, kar se tiče obnovljivih virov energije, da ne omenjam potem še transporta, kjer vrsto stvari tudi načrtujemo podobno pri RRF oziroma pri načrtu za okrevanje in odpornost. Dobro. No, naj ponovim, publika tako spletna kot v živo ima možnost postavljanja vprašanj, spletna v okencu za vprašanja. Tako da zdaj bi dala najprej možnost publiki v živo. Če imate kakšno vprašanje, prosim dvignite roko, se na kratko predstavite, povejte, od kod prihajate in pa kaj vas zanima. Imamo mikrofon, tako da bo kolegica z mikrofonom prišla do vas. Dobro, zaenkrat ni vprašanja. Imam pa jaz tukaj enega zapisanega, v bistvu od kolega, ki sicer sedi v publiki, pa sva se prej zmenila, da ga bom kar jaz postavila, ker je prvo vprašanje v bistvu za komisarko, ki je tudi v angleščini, tako da mi dovolite, da preidem za ta trenutek na angleščino. Gospa komisarka, Mrs.
Kadri Simpson, the president of the European Parliament spoke about the tools of deliberation and direct participation of European citizens in environmental decision making. Deliberation or the direct participation of the public and civil society in policy making is also one of the key elements of the European Green Deal. How will European Commission ensure that European civil society and the public could participate in the planning and implementation of major energy projects, and in what way will this be possible? Well, we do foresee that to achieve our 2030 targets, we will need significantly more renewables than we do have right now. We see vast potential for mainland wind and offshore wind and solar. But of course, all those new installations across Europe, before they will become reality, have to go through all these permitting procedures. And what we can do from European Commission side, we can share the best practices, how you can proceed with necessary infrastructure, and at the same time, keep in mind that highest environmental standards will be respected. This is an opportunity for member states to take care of environment and all the considerations how to protect habitats and, for example, biodiversity, but at the same time also be able to raise the share of renewables. At the same time, to achieve our 2030 targets, we need to find a way how permitting procedures will not last forever. And again, best practices from some member states where all those environmental concerns that are expressed by local people and by environmental NGOs will actually give a solution how to tackle this problem. Mm-hmm. Okay. Dobili smo še spletno vprašanje tudi za vas, gospa komisarka, in sicer je zopet v angleščini, tako da bom zopet postavila to vprašanje v angleščini. Is the precondition to receive Just Transition funds to have determined a specific coal phase-out date on national level? Well, Just Transition Fund is a specific fund that is in every member state, some regions can use who are most impacted by the transition. So if there is no transition, then we don't foresee the necessity to use these funds neither. But we do have still some member states who have not committed to the specific date for coal phase out. And then different member states do have different challenges. There are still enough member states who are mining coal. The biggest share of coal miners all across EU is in Poland, and Polish government just found an agreement with their unions that the final date for phasing out coal in their energy share will be 2049, so just before the end date. And then, of course, there are several member states who will have a chance to use Just Transition funds to modernize their industry, because they don't use coal as such, but they have an industry that uses either oil or other fossil fuels, and they can support industrial processes so that they will take over new technological solutions that might be in the initial phase be a little bit more expensive,
but they are necessary to achieve climate neutrality, and they are necessary investments to keep production here in Europe. Thank you. Če ostanemo še malo pri premogu. V deželah, kot je od premoga odvisna Poljska, bosta razogljičenje in znižanje izpustov še posebno zahtevna projekta, a Poljska se je menda dobro izpogajala za svoj energetski prehod. Pogosto slišimo iz vrst slovenskega gospodarstva, Slovenija pa menda malo manj. Pa me zanima najprej gospod Košorov, kako bi jim odgovorili, torej slovenskim gospodarstvenikom, in pa tudi gospa Simpson, kaj lahko potem morda še naredimo po vašem. Ne vem, s čem bi se mi slabo izpogajali, se še niti pogajati nismo začeli resno. Mi bomo, tako kot sem napovedal, leta izstopili iz premoga, oziroma to edino preostalo premogovo območje, ki ga še imamo, oziroma to je Savinjsko-Šaleška dolina. Dejstvo pa je, da je pač v Zasavju ta prehod se že zgodil in treba to povedati, da imamo eno specifično situacijo v Sloveniji, kjer na eni strani imamo še delujočo termoelektrarno, na drugi strani drugo regijo, ki je pa ta pač prehod tako ali drugače začela z 2000 leta sprejetim zakonom o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, večkrat noveliranim, in seveda z zaključeno zgodbo, ki pa zdaj potrebuje na nek način pravičen, če rečemo temu, prehod naprej. Torej, kakorkoli, tako kot sem prej omenil, ključna je ta socialna infrastruktura, pa potem gospodarstvo, pa energetika, pa ne nazadnje tudi okolje, ki ga je seveda potrebno sanirati. Ponekod je že sanirano, potem ga bo pa še potrebno sanirati. Zdaj mislim, da Slovenija, kar se tega se pogaja, če ste imeli v mislih CO2 kupone, kar sem večkrat slišal, da smo se v Sloveniji slabo izpogajali. Poglejte, CO2 kuponi so pač tržno blago. Je to tržna kategorija, deluje trg, ki pač poganja to naprej. Neke vrste korektor, če želite, ali pa neka prisila, da se bodo države čimprej, tiste, ki še uporabljajo fosilne vire, odločile za izstop. Ampak ne glede na to, Poljska je dosti večja, tudi po obsegu, kar se tiče termoproizvodnje, mi imamo pa specifiko. Mi imamo eno delujočo termoelektrarno, ki proizvede 1/3 slovenske energije. In to je pač potrebno vzeti v ozir in tudi pri vseh pogajanjih, ki bodo oziroma ki jih imamo s ključnimi različnimi deležniki, je to potrebno izpostaviti. Kako, na kakšen način uresničiti prehod, kot naslov govori, zeleni dogovor, v to, da pač enostavno, ko se odločimo, to je odnos naprej 12 let, če se odločimo za prenehanje uporabe premoga, pomeni, da termoelektrarna ugasne, odkot bomo zagotovili to 1/3 energije. In to je ključno vprašanje. Ni samo zato, da se izstopi, ampak je tudi to, da se neka zanesljivost oskrbe z električno energijo, kakršno v tej državi poznamo, nadaljuje. If I may add, well, Poland is a very good example that this transition out of coal didn't start 2 years ago when President von der Leyen's commission took over. In 1990, and this is the comparison year, which is like 0 point when we committed to reduce CO2 emissions by 55% compared to 1990. In 1990 in Poland, there were almost 400,000 mining workers. Now there are less than 100,000, but 100,000 workers is still a lot of people and their families. So indeed, they have a big challenge ahead of them. But what is interesting to see, because they know that this transition happens anyway, because coal is more polluting. This is also the matter of health in those regions and people who are living there. That's why they are very eager to take the additional opportunity that Just Transition Fund gives them and create new jobs in the same region where there are tens and tens of thousands well-educated people, so that they don't have to leave, but they will attract new job opportunities, new production in those regions. And while coming here, well, it was beautiful road trip to here, but what I saw that you have a railway connection, and every region that is connected by railway is connected
so that when in the future the investors who are planning to start production are looking for sites, then railway connection is a very good argument to attract those new investments and create jobs. And this Just Transition Fund is really meant to attract and support the future investments, so that the people who will lose their jobs will not to have, they don't have to leave, but they find new job opportunities here. Thank you. No, v Sloveniji pa je poleg premoga, kot ste omenili, gospod Košarok, ki torej stoji za tretjino proizvedene električne energije v državi, pomemben vir tudi jedrska energija, ki prav tako prispeva tretjino v naši energetski mešanici. In med drugim se tako v državi ukvarjamo s tem, ali bomo dobili drugi blok krške nuklearke ali ne. Pa bi tukaj postavila vprašanje najprej vam, gospa Simpson, ali bo Evropska komisija jedrsko energijo uvrstila v taksonomijo zelenih naložb? Well, taxonomy is meant for our private investors to guide them, based on scientific proof, what is sustainable investment. And we do recognize that to achieve carbon neutrality, several member states will continue to use nuclear power plants. But we have to address we need scientific evidence that other than climate impact, what is the impact to environment and health if we are talking about radioactive waste and used fuel. Right now the scientific groups are finalizing their reports, and based on that, when we are ready, we will propose second delegated act on taxonomy. There are also other sectors that were not covered by first delegated act, for example, some parts of industry and agriculture. Okay, thank you. Gospod Košarok, zdaj pa vaš pogled v energetsko prihodnost. Ali vidite v Sloveniji drugi reaktor in kdaj? No, najprej že več kot 40 let vidim izjemno zanesljivo varno proizvodno električne energije iz nuklearne Krško. Nadalje vidim to, da se bo ta prvi blok življenjska doba mu podaljšala za naslednjih 20 let. Na ministrstvu smo sprejeli kar nekaj dokumentov, oziroma ključni dokument, ki ga je parlament potrdil, je dolgoročna podnebna strategija Slovenije, ki prvič uradno govori o uporabi, nadaljnji uporabi jedrske energije v Sloveniji. In na podlagi tega je bil pač izdano energetsko dovoljenje, ki je šele prvi korak do drugega bloka. To je prvi korak, torej postopki administrativni, če želite, ki bodo sporoženi od umeščanja v prostor in tako naprej. To ne pomeni odločitve v drugem bloku. To pomeni to, da pač se bojo stvari pričele, kot sem dejal, umeščati v prostor, da bo investitor z investicijsko dokumentacijo jo pričel izdelovati in na koncu prepričal o upravičenosti tega. Ampak zaenkrat prihodnost Slovenije vidim v obnovljivih virih energije, v kombinaciji seveda z nuklearno energijo, ki mislim, da si zasluži svoje mesto v taksonomiji, kar bo tudi nekako poziv potencialnim investitorjem, da je to vidno kot nizkoogljična energija. No, dobro. Omenili ste obnovljive vire energije in vprašanje, ki je prišlo naprej prek spleta, je, kako stimulirati zasebni kapital za vlaganje v sončne elektrarne. Gospod Košarok najprej, potem pa morda še gospa Simpson, en komentar. Kako stimulirati? Mi imamo kar nekaj razpisov, zdaj kaj smatrate kot zasebni kapital na področju, kjer sedimo na Lakonci, oziroma na Praprotnem, je družba HSE pričela za izgradnjo največje sončne elektrarne v državi, kar je pozitivno, ker vidimo, da se je ta prehod
da narediti. Iz nekdaj odlagališča pepela in žlindre gradimo obnovljive vire energije, kar je pozitivno, in poziv vsem investitorjem je, spremljite internetne strani Ministrstva za infrastrukturo, kjer so objavljeni razpisi, in se prijavljate v čim večjem številu in predvsem naj bojo vaše vloge čim bolj popolne. Dobro. Se pravi, eno vprašanje je še, pa se morda lahko tukaj še naveževa. Kdaj in kako se bodo državna slovenska energetska podjetja vključila v celovitejšo in načrtovano izrabo sončne energije? Torej so se že, ali kaj lahko rečeva? No, HSE se je že, zdaj jaz mislim, kar se tiče kot skupina se je že, ne nazadnje imamo v skupini HSE Dravske in Soške elektrarne, ki v veliki meri izkoriščajo obnovljivi vir, to je voda. Dravske elektrarne kot take, vem, da ima tudi nekaj projektov za sončnimi elektrarnami, ne nazadnje, kjer je bila spoštovana komisarka in si je ogledala zadnjo oziroma predzadnjo v nizu hidroelektrarn tudi z idejo izgraditi eno sončno elektrarno veliko in tako naprej. Ideje so z vodikom, tako da mislim, da tle projektov, vsaj kar se tiče državnih družb, ne bo zmanjkalo. Po drugi steber pa sami veste, da ima kar nekaj idej, predvsem družba GEN-I, ki se z sončno energijo ukvarja že kar vrsto let. Dobro. Gospa Simpson, morda kak komentar, mnenje na temo sončne energije? Well, indeed, we want to see that legislative regulation is fit for different renewable projects. And in this regard, the digitalization plays a key role so that system operators can accommodate also small production. And we do have good examples all across Europe where small producers can produce, for example, solar power for their own consumption, and if this exceeds their needs, they can sell it to the grid. And this significantly lowers, in the end, their electricity bills, even if for peak hours they do need to buy additional electricity from the grid. So these kind of solutions also for very small producers are helping us to raise the renewables share, but of course they are also very valuable to get public acceptance for our climate targets. And on top of that, last year when we monitored electricity prices all across Europe, then the cheapest electricity all across Europe came from solar power plants in Portugal. So solar can, during the, because the technology is becoming cheaper and cheaper, the solar electricity is really providing a very good affordable alternatives to all other sources. Thank you. Je morda kakšno vprašanje iz publike tukaj? Aha, tamle na koncu, gospod. Ja, če se lahko samo na kratko predstavite, prosim. Jure Vetršek, EcoCrog. I'll speak in English if it's okay, to be easier for the commissioner. We would like to see your opinion on large hydro in terms of climate efficiency or climate neutrality, taking into account embedded emissions and rottening behind the dam. We see this is important also in the context of the Sajo region, where number of large hydro projects is being planned on Nature 2000 area. So what's this view of the European Commission? Thank you. Well, I do acknowledge that building new hydropower plants is a big challenge because you have to take care of the highest environmental standards. At the same time, existing hydropower plants provide us flexibility that helps to balance other renewables. All across Europe, we see that the regions, electricity market regions, where at least some member states do have waste hydro potential, do enjoy the cheapest energy prices. And in this regard, hydropower is a very valuable source
And the countries who do have hydropower are privileged compared to the other ones who have to invest into other alternatives. But of course, if we are talking about new installations, the highest environmental standards have to be met. And there are good examples how you can do additional investments so that plants are built, but environment doesn't have impact. We call it before the investments. We call that there is a analysis that all the projects have to meet the criteria do no harm. And if this criteria do no harm is met, then projects give a value both in the regard of energy supply and also to decarbonize our energy mix. Thank you. Gospod Košorok, vprašanje iz Zooma. Kako se lahko izognemo novemu TEŠ6, kjer so sodelovali vse politike od leve do desne in zgrešenimi investicijam, saj sodelujejo pri odločanju isti ljudje kot pri TEŠ6? Zdaj domnevam, da se to navezuje na projekt JEK2, ampak ne vem, kako se lahko izognemo novemu TEŠ6. Tako da nič ne zgradimo. Ne vem, kako se bomo izognili. Zdaj ne more biti za vsak projekt, ki ga v tej državi zgradimo, pa naj si bo to cestni, železniški, prometni ali pa infrastrukturno-energetski, vse primerjava s TEŠ6. Tam je šlo marsikaj narobe. Šola je, ki je bila relativno draga, nekdo je priznal krivdo, vemo, kaj je šlo narobe in gremo naprej. Jaz mislim, da ustrezen nadzor, ustrezno projektno vodenje takšnega projekta z mednarodnimi izkušnjami, predvsem pa to, da začnemo spet nazaj šola strokovnjake. Vi morate vedeti, 30 let se v Sloveniji en podoben jedrski objekt ni postavil. Jedrski strokovnjaki jih je vedno manj in manj, potrebno vlagati tudi v šolanje, v izobraževanje teh ljudi, da se bodo nekje imeli priložnost, možnost izučiti. Imamo sicer vrhunsko vzdrževan, obratovan objekt v nuklearki, pa vendar potreben pomladitve. In jaz ne želim, da se vsak projekt, ki se bo v tej državi zgradil, primerja z blokom 6. Še enkrat, vemo, kaj je šlo narobe, upam, da bodo sodnija oziroma sodišča naredili svoje, v te ljudi obstojeni in gremo pač naprej. Potem je še eno vprašanje, prav tako z Zooma. Zakaj v preteklih 10 letih nismo uspeli v Sloveniji razviti in zagnati niti ene vetrne elektrarne? Sicer dve imamo, no, ampak morda vseeno, gospod Košorok. Je pa vprašanje tudi za vas, gospa Simpson, čeprav verjetno težko komentirate razmere v Sloveniji, no, pa morda malo razširite na področje vetrne energije in spodbujanje tega nasploh morda. Gospod Košorok najprej. No, mi kar nekaj projektov beležimo, izdanih je bilo nekaj energetskih dovoljenj, zdaj pa pač od investitorjev, domeščanje v prostor, naprej odvisno, kako uspešni bodo te projekti. Slovenija kot taka je znana po relativno močnem vetru ali pa po brezvetrju. Tehnologija v mestnem času se je do te mere, bi rekel, razvila, da že potrebuje manjši povprečni letni veter, tako da jaz upam, da se bo na pobočjih Pohorja, Baškega Kozjaka, morda še kje v Kočevskem, pa na Primorskem, da se bodo te projekti razvili. Sami kot država imamo nekaj načrtov oziroma smo si nekaj ciljev zadali na tem področju in iskreno upam, da niso v Sloveniji samo, ne živijo te ptice, ki se zaletavajo v vetrnice, samo pri nas. Gospa Simpson, morda komentar na temo vetrne energije in spodbujanja le-te? This is true that our member states do have different geographical opportunities. And we do have some member states who are either too small or their landscape is not suitable for big renewable facilities. And for this regard, we have also designed a cooperation mechanism where one member state can invest into renewable projects in cooperation with neighboring member state to achieve renewable targets
by investing into other member state. There is also this kind of good practice already in real life, where, for example, Luxembourg has financed wind projects in other countries. So always when you think that investing renewables in your neighboring countries makes more sense, this kind of situation is possible. From our side, we are financing a lot, and we are planning to finance even more investments that will create better interconnections, grid interconnections between different member states, because bigger electricity market will provide consumers more competitive price. Dobro. Še eno vprašanje je tudi prišlo preko spleta vnaprej. Morda gospa komisarka, kako ostale evropske države pristopajo k uresničitvi Evropskega zelenega dogovora? Omenili ste, ja, danosti so različne, ne? Morda lahko delite, kakšne so prakse še kakšnih drugih držav? Every member state faces its own challenges to achieve climate neutrality. And every member state has lots of problems ahead to achieve 2030 targets. Because what we are asking our member states is to front load investments to energy efficiency, so that we will do the same things like we do right now, but we will just consume significantly less energy. And to achieve 2030 targets, it is already after 9 years. Well, there are wonderful examples. For example, building renovation. Well, in the member states where they do have lots of apartment buildings built in 70s and 80s, it was time when nobody cared about energy efficiency. If you renovate those buildings, then heating bills might be as much as twice as small that they were before renovation. So you save energy. Inhabitants will get smaller energy bills. And of course, it creates local jobs, because renovation is a very labor-intensive activity. And it gives market to local production, because those materials that you use are almost always produced in nearby facilities. Bigger challenge is transport, because this is still a sector where the CO2 emissions are growing, so we need good solutions. Our role is to send a very clear message to private sector. What is our expectation? And expectation is that to achieve climate neutrality, transport has to be carbon-free too. We will invest into charging stations for electric cars. Car industry has announced that after 2035, they will not sell cars that emit CO2. And for those transport modes where electrification is not a solution, we introduced Europe's first ever hydrogen strategy, because hydrogen as a clean gas can provide this alternative for long-haul vehicles and even for aviation or maritime. So creating a predictable environment for private investors, because they have to be on board, is a necessity. And what is interesting, when Europe sets a target, then the rest of the world will follow our innovation. And always the first mover actually has an advantage. So this was behind the logic when we announced that Green Deal is also European growth strategy. Yes, at first we have to invest a lot, but at the second stage, we are, with our innovation, consuming less, and our outcome is cleaner and greener. And this is already the example that several other countries
are trying to follow. Thank you. Well, since you've mentioned the transport, and I will stick with English now because we got a question from Zoom in English, which relates exactly to this. And the question goes, how much and what do we spend on transport, which is the largest CO2 emitter, as people drive to work with vehicles and the means of transport is the first thing that enables economic justice? What will be the share among infrastructure and traffic? Well, indeed, transport is as big consumer in the among the final consumers as buildings. So actually, heating and cooling out our buildings takes 40% of the final consumption, and transport is almost as big. And this is a sector where we really need a shift of thinking, but well, luckily I do have a very competent colleague in the European Commission. She is responsible to propose those alternatives, and after tomorrow here in Slovenia we will have an informal meeting of energy and transport ministers. So from all the 27 member states, ministers who are responsible for energy, and sometimes they are not the same ministers who are responsible for transport, are coming to the one room to find those solutions. So indeed, this is the sector where until now we are still emitting more CO2 than for example, 10 or 20 years ago. And if you compare it with energy production, then in energy production, how we produce electricity, we have already seen several years of cutting the emissions. Thanks. Ja, kakšno vprašanje morda iz publike v živo? Aha, tamle na koncu, ja. Ja, lepo zdrav, Uroš Macer, zdaj Kokrova. Jaz bi pravzaprav dal bolj neko repliko na odgovor gospoda Košoroga, in sicer glede primerjave z Tešem in jedrsko. Jaz sem se nekako trudil ostati tih, ampak ne morem ostati. Dejansko, vaš odgovor nam je rekel, ja, lete, nekdo je priznal krivdo, zdaj bojo sodišča naredila svoje, bodimo tih, pa gremo naprej. In ne želim, da se kar naprej primerja z Tešem. In ravno ta vaš odgovor je povedal pravzaprav, da se niste nič naučili. Če bi mi povedali, da bomo vsekrat 10 primerjali z Tešem, da se ja ne bo ponovilo, potem bi bil človek malo bolj miren. Da mi pa povete, da predvsem tem, ker moramo državljani plačevati za take zgrešene projekte, rečete, ne nočemo, da se te primerjajo te stvari, bodimo tih, pejmo naprej, me pa stvar resno skrbi. Tako da, če boste naslednje projekte zastavljali tako, jaz mislim, da si boste še kar noge polomili. Tako da pravzaprav nič se niste naučili, samo to, ko sem hotel povedati. Dobro, bil komentar. Ja, izvolite, še gospod na koncu. Ja, lepo zdrav, Jani Medvešek, Regionalna razvojna agencija Zasavje. Regija in njeni predstavniki, torej tako lokalne oblasti, nevladni sektor, kot tudi gospodarstveniki, smo se potem aktivno vključevali v sam ta proces oblikovanja nacionalne strategije in priprave akcijskih oziroma območnih načrtov za izstop iz premoga. Zdaj pa vprašanje moje bi bilo komisarki, na kakšen način bo komisija bdela ali pa poskrbela za to, da bodo predstavniki regije oziroma regija sama še naprej aktivno vključena zdaj v tudi tej fazi razdeljevanja in porabe teh sredstev. Indeed, all this exercise, this just transition plan is designed so that it has to come from bottom up. So this is not us who are telling you what to do, but these are you who have the knowledge what is needed here. What we can provide is the platform,
co-regions in transition, where regions like yours can share the best expertise and best experience what works. And this platform is existing, and there are not only regions from our member states, but we are also involving some regions from Ukraine, for example, to show them also those opportunities. And of course, all those projects that you proposed, well, now you need to find the ones who will be ready to make them a reality. And again, this is not European Commission who sends people to do that. This is even not national government. These people have to be here, and well, they have to work day by day with you. Imamo še eno vprašanje iz Facebooka in sicer za oba. Kaj točno pomeni nihče ne bo izpuščen? Zdaj, mislim, da se to nanaša na tisto, kar ste vi omenili na začetku, gospod Košorok, ampak vprašanje je za oba. Kaj torej pomeni nihče ne bo izpuščen? Gospod Košorok, morda najprej, ja? No, to, kar ponavljamo, oziroma kar je eno izmed temeljnih vodil pri pripravi te strategije, pa pri izvajanju te strategije, so seveda človeški viri in je ta socialna komponenta, oziroma socialna infrastruktura, če želite, kako na kakšen način zagotoviti, kar je tudi komisarka povedala, potem, ko se opusti raba premoga, konkretno v Velenjskem rudniku plus v Šoštanju govorimo nekje 2500-3000 ljudeh, ki jih je treba tako ali drugače prezaposliti, doizobraziti, preizobraziti in predvsem ključno poskrbeti za njih. To bo storjeno skozi zakon o prestrukturiranju regije. Vse ostalo pa mislim, da je to ključno, da govorimo tudi o nekem kakovostnem življenju, ki ga te ljudje imajo sedaj in ga bodo imeli tudi v prihodnjo, da bodo še naprej ali lahko bili bolj motivirani, usposobljeni za drugačen poklic, ki ga v tem trenutku opravljajo, če govorim za rudarje oziroma če govorim za vse ostale, ki bodo tako ali drugačen način utrpeli to, da bomo izstopili iz premoga. Gospa Simpson, še vas prosim za komentar. No one is left behind principle is useful both here but also globally, because to achieve what we try to achieve, that we will stop global warming, we need also the rest of the world on board. And in this regard, we use the same phrase, no one is left behind, if we are talking with our trading partners, who very often do have lower living standards than ours. And we are supporting also them with a know-how, how to replace coal or lignite with cleaner alternatives, how to well electrify where they can. In this transition, we try to avoid what has happened during previous transitions. Well, everybody can name what has happened. Well, for example, in textiles industry, that jobs are moving somewhere else. Of course, European Union has funds to take care of social matters, but now we created a very dedicated instrument. Again, this just transition mechanism that is useful for these specific regions who most probably will have bigger impact of our transition than the rest of the Europe. And as we already discussed it earlier, this is an opportunity, but without very good cooperation at the local level, these funds might not make a difference. So you have to well provide us the necessary work streams, and you will have like unique opportunity that this financial support gives you.
Kakšno prihodnost pa oba napovedujeta plinu, sploh upoštevajoč to, da so se tudi cene plina v zadnjem obdobju dvignile do ravni, ko prihaja do napačnega preklapljanja, torej iz plina na premog ponekod v Evropi. Kakšno prihodnost torej napovedujeta plinu? Morda gospod Košorok najprej zdaj. No, na prvem mestu seveda plin je tudi fosilni energent. To si ne smemo zatiskati oči, je pa, vsaj kar se našega pogleda tiče, to je enega izmed možnih prehodnih energentov v neko nizkoogljično, če želite, ali pa brezogljično prihodnost. Seveda se zavedamo teh nevarnosti, o katerih govorite, predvsem o višanju cen plina. V zadnjem času smo tega v zadnjem mesecu dni deležni še kako. Naj si bo to zaradi takšnih ali drugačnih težav pri zalogah, naj si bo to pač z nekih popolnoma trgovskih, taktičnih razlogov, ki se zdaj dogajajo po Evropi. Pač pripisuje se temu glavni pomen, da prihaja do zvišanja cen tega energenta. Zdaj za bodoče sem pa rekel, pač vsaka država potrebuje nek stabilen energetski sistem, potrebuje neko, če rečemo, baseload elektrarno, na podlagi katere bo lahko vsi obnovljivi viri uspešno in zanesljivo delovali. In zato je pač to ena izmed smeri, v katero mislim, da bo ta država šla, seveda z diverzificiranimi viri, ne na eni lokaciji večji proizvodni objekti, ampak na mogoče 2-3 lokacijah, ki jih bo po državi za izkoristiti, v tem smislu pač za zanesljivost ali pa neke vrste sistemsko elektrarno. Gospa Simpson. Well, last year, because of lockdown measures globally, we witnessed a very low energy prices, both for crude oil and natural gas. And it was just predictable that when economy recovers globally, then demand will grow and prices will raise. Europe is biggest natural gas importer. And we do see that natural gas will play a role during our transition period, but by 2050, gas market has to be decarbonized. There are other alternatives, clean alternatives. The most prominent one is hydrogen that we can produce out of renewables, especially when there is low demand, but well, very good windy days, and you can store this energy in the form of hydrogen. There are other alternatives like e-fuels and biogas, which also gives opportunities for agriculture sector. So right now, the gas price is record high because, well, the demand that is driven mainly by Asia, but we are monitoring it very closely. And indeed, in these decades, many member states are still consuming gas as big share of their energy mix. Thank you. Vprašanje prek Zooma, malo daljše je. Za prehod iz ogljične v neogljično družbo bo potrebno še veliko investicij. Potrebni so veliki vložki v trajnostne vire energije, v elektroinfrastrukturo in ne nazadnje v spremembo obstoječega načina življenja. Glede na to, da znanost že vsaj 20 let dokazuje vpliv porabe fosilnih goriv na segrevanje podnebja, si je industrija povezana z uporabo fosilnih goriv ves ta čas delila dobičke in namesto investiranja v trajnostne vire energije investirala v lobije za zanikanje znanosti. Vprašanje za gospod komisarko. Kako bo Evropska unija poskrbela za pravičnost obremenitve za investicije, ki sledijo med fosilno industrijsko povezanim kapitalom in ostalim prebivalstvom? Well, first of all, the cost of no action will be significantly higher. This summer we witnessed big forest fires in Europe and across the world, big floods in some parts of Europe, and there is still time to react and avoid that this becomes a new normal.
So we have to invest into renewables to cut significantly our CO2 emissions. And this is expensive, but we can do that. Of course, we need lots of investments from private sector, and to convince private sector to do so, we will create predictable market environment. We already, with our taxonomy, send out to private investors message which investments we consider to be sustainable. And it doesn't mean that it is not allowed to invest into other alternatives, but for some fossil fuel investments, we are also we have to inform the private investors that they might end up as stranded assets very fast. And what is also good with renewables, scaling up the production brings down the costs. And in several renewable sectors, Europe holds the global leadership, technological leadership. This is very prominently so for windmills. Production of windmills creates jobs not only to those member states who have coastal lines or very favorable wind conditions, but part of this production is also taking place in landlocked countries. And the similar opportunities we do see in hydrogen production. So several member states have adopted their hydrogen strategy because this allows those sectors that don't see other alternatives also to decarbonize their processes. Ms. Commissioner. Glede na to, da ste omenili tudi sodelovanje med državami, me zanima, tudi klimatologi menijo, da bi morala Evropa sodelovati z več usklajevanja med državami in to ne le znotraj Evrope, ampak tudi s preostalim svetom. In da bi lahko tudi Evropa vlagala naprimer v Afriko za nova delovna mesta, ki bi prispevala k temu, da bi ljudje ostajali doma, kjer bi imeli lepše priložnosti in da bi Evropa pridobila del električne energije iz denimo sončne energije tudi na ta način. To je bila sicer ideja že pred leti, a se ni uresničila, pa me zanima, kako smo danes, a smo s paketom pripravljeni na 55, kaj bolj zreli in pripravljeni na globalno sodelovanje. Last week, our President Ursula von der Leyen gave a speech, State of European Union. This is the most important speech annually, where she introduces initiatives that we are taking in the forthcoming year. And part of her speech was dedicated to create a clean hydrogen market between Europe and Africa, because exactly we do see that to replace our imports, crude oil import and natural gas import, partly we have to well compensate it with clean import, and this might be and should be clean hydrogen. You can transport, Germans in their hydrogen strategy call it shipping sunshine. You can transport it in different different ways, but with Northern Africa we do have existing natural gas pipelines that you can retrofit to transport clean hydrogen. And of course, all the major ports in Europe are already analyzing how they can ship hydrogen or methane or ammonia via using ships. So again, you need some innovation, you need investments, but there are possibilities how to decarbonize our energy mix.
Well, since you're mentioning hydrogen, and the next question is also in English, I'm going to stick with English again. Are we aware that the majority of hydrogen at the moment is gray hydrogen, and that also the proposed blue hydrogen is not CO2 neutral? Yes, that's very true. Hydrogen is not something that that doesn't exist. Well, fertilizers are using hydrogen, and more than 96% of it is produced out of natural gas without capturing emissions. So we have to invest into renewable hydrogen, and in the medium term, to replace more polluting hydrogen, we also need low carbon hydrogen, and this is stated so in our hydrogen strategy. No, ko smo že pri vodiku, gospod Košorok, vprašanje, ki je prišlo vnaprej pred dogodkom, je, kakšna je strategija Republike Slovenije pri uvedbi vodika kot energenta, ali bo Slovenija aktivno vključena v proizvodnjo sintetičnih goriv iz obnovljivih virov. In pa en komentar je še prišel prek spleta, da se načrti za proizvodnjo vodika pojavljajo tudi v Zasavju. To je dobra novica. Seveda Slovenija sledi nekak strategiji, kar se tiče vodika Evropske komisije oziroma Evropski uniji kot taki. Neke pomisleke imamo okrog modrega vodika oziroma zelenega vodika. Tu vidimo priložnost tudi za proizvodnjo iz nuklearke za vodik. Ne nazadnje gre za nizkoemisijsko oziroma brezogljično proizvodnjo takšnega vodika. To je možnost oziroma priložnost tudi za naprej. Predvsem pa ta vodik bo uporabljiv najprej v transportu. Transportu najprej mestnem, najverjetneje za težka tovorna vozila, kasneje z razvojem pa seveda tudi v ostali avtomobilski industriji. Kar se tiče projektov, nekaj projektov v Sloveniji imamo, nekaj bo predstavljeno za čas našega predsedovanja. To je tako manj Res Hub projekt, ki ga vodi Ministrstvo za obrambo skupaj z našim ministrstvom. Gre pa za en projekt vojaški, samooskrbe ene vojašnice v Kranju. Tako da na tem področju v Sloveniji vendarle tudi nekaj počnemo. Dobro, no še dve vprašanji sta prišli. Kaj lahko pričakujemo potrošniki, bodo naše položnice zaradi naraščanja cen višje? Kaj menita oba? Morda gospod Košorok najprej. No, energenti se dražijo, draži se, oziroma če pogledate ceno električne energije današnjo, je nekaj čez, mislim, okrog 106 evrov, nekaj tazga na megavatno uro. Zagotovo bo z nekim zamikom to prišlo in tu nastopi ključen moment, to je energetska učinkovitost oziroma učinkovita raba energije, prihranki te energije, na kakšen način, kako lahko vsak za sebe poskrbimo, da smo čim bolj racionalni pri rabi te naše energije. Bo pa najverjetneje z nekim zamikom, kot sem dejal, pač ta odnos oziroma odziv trgov na to, kar je komisarka pregovorila, sigurno prišel tudi v našo državo. Gospa komisarka. Well, right now our societies consume a lot of fossil fuels. Well, and you know that crude oil price globally is very volatile. The same has happened with natural gas, where all the regions globally are consumers of this commodity. Now, we try to promote electrification where it's possible, so that we can replace part of the sectors where right now we consume imported oil or gas with the renewables that we are producing here. Of course, for that we need new additional renewable sites. We need better grid connections, and we need innovation that offers the consumers good equipment or vehicles that instead of oil consume electricity. During
last years, we are monitoring electricity price, and what we say is that renewable electricity gives a very competitive price. So mainly the higher electricity price in the last weeks is coming because renewables are not covering the demand. And in this regard, this higher price makes us all think about alternatives, how to save energy. Because of course, we will not achieve our 2050 targets if we are not investing a lot also to energy efficiency. Again, doing the same things, but consuming less. As a private person, you take care when you buy a new refrigerator that this consumes less than the machine that you bought 10 years or 20 years ago. If you buy a new car, that it consumes less than the old one. And if you renovate your house, then after renovation, your heating bills are significantly smaller because the heat that was meant to heat your room stays in the room. So these kind of investments are definitely playing a role if we are talking about our future energy bills. Najlepša hvala. Mislim, da je ustrezno sporočilo za konec te razprave, glede na to, da smo zdaj res prišli do skrajne točke 13:30. Jaz ne bi nadaljevala z vprašanji, ki jih je sicer še precej, tako da je kar velika naloga zdaj tudi na organizatorju, da zagotovi odgovore po samem dogodku. Kot rečeno, posnetek tega dogodka bo objavljen tudi na YouTube kanalu in na Facebook strani predstavništva komisije. Vama bi se lepo zahvalila za ta pogovor, za vajin čas. Tukaj pa še ena prošnja za udeležence, in sicer bi vas prosili, če lahko ocenite današnji dogodek od 1 do 5 in nam tudi, se pravi preko Zooma ali Facebooka, in nam zaupate, kje ste izvedeli zanj. Komisija pa je odprta tudi za druga sporočila, ki jih ima javnost. No, tukaj v živo lahko morda tudi roko dvignete, koliko bi presodili temu dogodku, no sicer pa verjamem, da bomo poklepetali lahko tudi malo sedaj po zaključku. Tako da hvala še enkrat obema in tudi vsem vam, publiki, in pa srečno.